Beti Bachao haiba theme da DPO ICDS cell amadi JDO John 2 Jam Public School Porabi Imphal East na District Administration Imphal East ka khusam naraka ngasi ise writing competition ama Jam Public School Porabi da panthokkhre thoram aduda Howizam Raghu Singh Assistant Inspector JDO John 2 V Sonamani Sharma DPO ICDS cell Imphal East K Devananda Maitai CDPO ICDS project Imphal East 1 Sorokhaibam Sam Kishore ex custom officer social worker former chairman Jam Public School Porabisu Sarugyaki worker helper Singna Sarugyaki Hari Mahiroi Singh Ahalaman Kul Lekagi Miyoi Singh Sarugyaki Thoram Asi Saruk Ama Oina Uchara Thabasu Yauki DPO ICDS cell Imphal East B Sonamani Sarmana Hai Afaba Samasama Sambada Nupi Singi Chauruba Thodang Lei Habasi Aikoina Kauridabani scheme Asina Maru Oina Nupi Macha Sing the Piriba Kanabagi Matang Dasu Mahangna Sandokna Haiki Aikoina Nupi Ovising Bu Hantaba meeting ne Yengba Tatita Oina Tauba Nupi Poklagadi Swastida Care Nupana Chak Habagi Chatnabi Asi Samdoksi Haina Thamki Nupi Masa Sing the Kadigumba Kudong Tiba Mayok Naragadi helpline number 181 da call to Viduna Mateng Long Nubagi Kudong Chabasu Lady Hauzik Haina Mahang Makatana Fongdoki Tonga Tonganba category da Pangthokiba competition Aduda Makok Matang Taraba Sing the Su Manamatum Sing Yen Thoke.